Kasing Samla Cathedral PARISH JOWAI Penman ko yang ke 14 annual sports meet hari ni kat art kali yang mulai September yang Muslim ada arbosan. Hei, lana. Kasing Samla Cathedral PARISH JOWAI Penman ko yang ke 14 annual sports meet hari ni kat art kali yang mulai September Muslim ada arbosan. Thao pemanika to JOWAI Diocese Playground ko meta po mimitru kamjole wo pukut iga to Memorial Higher Secondary School JOWAI. To lagi jingla kio per lalu gires kamdam gi 100 meter race, aspa under race, sospa, praspa, what em ko bile ke lejar meter race ko man open to all. Em lagi high jump, long jump, bagi BBD Sabah Dewan Hamdam. Nah, em so melimi waktu wadau em gi event kam ga basketball, football, gata antele, gata waganiga arm wrestling. To kamu dah siap Kudi pivro ki santali ki CMC kam jo le ki barang chenong ki ha ba po Cathedral PARISH JOWAI ko Sngewbha pi wan chimta knang wagani ka sport yang i yaman ga lai bai lanti yaman ga le go job kublai shibon long live Samla Cathedral PARISH JOWAI Hamdam wan pai ta fi. Show and sport.